اے نبی ہاشمی تی خیر الورا مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء اے نبی ہاشمی تی خیر الورا مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء پا حسب پا نسب یہ لہر چانبر فصل رب نایتا اے نبی معتبر دی پیداستا لارو یا ہما بحر بر داغا ارد سما داس شمس و قمر کڑے الہی دا جن و بشر مقتدا مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء اے نبی ہاشمی تی خیر الورا مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء یہ موسوم پا محمد علیہ السلام یہ ملقب حبیب پا خیر الانام دی خواص دو نبیانو پتا کی تمام یہ فحزب الرسل کے فصیح الکلام دل دین سوا ساد شان اقتضاء مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء اے نبی ہاشمی تی خیر الورا مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء دومر پاس مقام رب کڑے دیت انسان شودلان دی دا قدم عرش برین ستا دا مہتر دا سلیمان دا نگین نقشا پنگین لکلی ختم المرسلین ستا مردیو دی دردوان کڑے خدمت دی زانگا ولی دا زانگو روح الامین ستا و غلام دا تمامی امت سردار شو زان قربان چکڑو بلال پا محسن ستا نوح نجات طلب فمخ دل طوفان کلو نجات ورکلو پا مخ رب العالمین ستا اے حبیبا فمثال دا فقیرانو پا مزار باندی پرات دی صلاتوین ستا اے حبیب پا مثال
د فقیرانو په مزار باندې پراته دی سلاطین ستا عبدالله اثر د مینې د حضرت دی تمامی فکر لڑلی پگبین ستا نبی ہاشمی تری خیر الورا مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء نہ وجود وجوب لخائی مکان نہ ممکن دی چشی ملتقى لا مکان ربط عشق الہی کڑا دوانا سان دل انکار میں راجنا تخری بیان دی پدی فند عشق حکیمان خطا مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء نبی ہاشمی تے خیر الورا مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء کا پیداوی عبداللہ پا خیر القرون نبوی دا جڑا دا مرض دا جنون نبوی پا فتنو دو فرقت کی مفتون نبحال دا سرنگ دا غریب وی زبون نپبن د ہجران کے بوی مبتلا مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء نبی ہاشمی تے خیر الورا مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء